hina katika katori no kureberera ekyoma eki okugira ngu kitakasisikara ekigenderwa kyacho kikafa ara nibamuhorya omuhwezi wa RDC wa Kyenjojo abahijira Abariisa abokweyambisa ekyoma eki okwimusa entaasya omu maka gaabo. Nkwenda mukoleki muhike bine byakatekamu obute 20 nayo nosununtura n'olaba omusenta nyine ente zange 20 nti 20 nayo nobazo mbantu bente okuyikara kuli twabalunzi bente okuba noyikara enyuma kuli nokuhanura tokuyikirizibwa okuhanura kusembayo olukulato nujja kukuwa. The money is there, so I think that project is going to help kubayamba kubakonyera ndi ky'amate gakoreki geyongeze. Weshe musecyanzo rukutwara ebyobuhinja hamwe n'amagano muri Kyenjojo ashabira Abariisa bono kurisa n'ekigenderwa bit kutar kurisize ryo ky'amata amayingi ataraswa kwija ekyoma kintu ekindi abalinzi baitu abente bakolaganira abakutenda officers kurora nti baba na famu enungi zina mwido road pasture ni kwente zisobole kulya zigute obo nizirya ebinyansi ebikuleta amata obwe ekikuru kurora nti twasobola kutunga amata maingi agarani baija ekyoma kyetu kino. Abariisa ba Kyenjojo basimire gavumenti kandi bayereka amasika gubine obukyoma ky'amate eki. Nsima muno wekitinisa kano tomubutima atenyi okubwalo bingire ekyoma kino ky'amikula tuletera mugombora yetu ya bugati kandi twakwasibwa kyokino. Nsima gavumenti abokutoha ekyoma ky'amata kandi nani omuli abo mulyomu Abariisa ninente ninsobora kubasaga kuletaga amata gandi hano kandi nkasobora kutunga akasente akahamu. Obwahatarita y'amata muri Kyenjojo negura shilingi 18 gasha kwa Daniel Bingana.